Ya, I buka, I pakai. So, sebelum I kenal Aurora Pen, saya ada sakit lutut selama 13 tahun. 13 tahun sama sakit pinggang. So, masalah saya tu, saya duduk saja tak sakit. Kalau tidur sama berdiri, I memang sakit. Sakit dengan gila. Okay, sakit macam I kena macam ni. So, sangat. So, before PKP, saya sudah PKP sendiri. Tak larat, tak boleh jalan, beli barang semua tak boleh. So, masa tu, I pun macam, think lah. Macam dapat satu hidayah. You dah nampak macam, okay, you kena jumpa doktor. So, that time, I nak pergi jumpa doktor. So, before I jumpa tu, my kawan datang. So, dia approach me dengan Aurora Pen. So, I tengok, wow, ini bagus ni. Macam Tuhan tahulah dia baca I kan. So dia hantar, then I directly belilah because I tahu how much the cost kan. Kalau I jumpa doktor tu, consultation fee, nanti masuk MRI dah berapa, nanti kena non-stop punya physio lagi kan. Tak tahu bila boleh dapat mantu. So I terus grab satu set of Aurora Pen. So pakai satu malam saja. So next day biasalah macam tadi akak kata, kita bangun kena slow-slow, duduk warm up engine baru boleh dapat jalan kan. So the first time I bangun, I terus bangun. I pun terkejut. Tapi biasa, skeptical. Semua orang skeptical. I pun skeptical juga. So, I cakap dengan saya sendiri, mungkin saya hari ni tak sakit sangat kot. So, I cuba. 1 minggu, I buat eksperimen sendiri. Ya, I buka, I pakai. Tanpa seluar ini, langsung I tak boleh berdiri. So, start from then, I pakai. Tak pernah I tangga. Except mandi saja. Kontak Nur segera di sini ya.